Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attığı kitabından sabagыбызды ulanmakçыбыз. Ötken sabakta kelip Kur'an temasına toktogон edek. Mına ошол Kur'an temasından başlaylı. Kuday Taalam toora түшүнүк bersin, imanыбызды бекем кылсын. Жана туура түшүнүктүү, туура ишенимди башкаларга дагы таратуубузга, бардыгыбызга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Вал Кур'ану каламуллахи таала фил масахифи мактубун ва фил кулуби махфузун ва алал алсуни макруун ва алал наби sallallahu aleyhi ve sellem munazzalun ve lafzuna bil Kur'ani mahlukun ve kitabatuna lahu mahlukun ve qiraatuna bil Kur'ani mahlukatun vel Kur'anu gayru mahlukin. Adattagıday bu Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin bu aytkan sözünü birinci sözme-söz kotorup alıp anan düşündürmesine kirişeli. Kur'an baraktarda жазылган, жүрөктөрдө жатталып сакталган, тилдер менен окулган, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşürülgön Allah Taala'nın kelamı, sözü. Bizdin Kur'an'da söylөгөнүбүз, жазганыбыз, окуганыбыз жаралган, Kur'an жаралган эмес. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu söylemde Kur'an'ın anıqtamasın, jana anın makuluk emes ekendigin bayandagan. Bu söylemde düşünүү üçün tömönkü misalga mani bersek aябай жакшы болот. Tömönde bir misal keltirебиz. Mına oşol misaldı kunt koyup, mani verip okusanızlar, bu Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin aytkan sözünü daha düşünösüzler inşallah. Misal tömönküçe. Vücut dep koyut. Vücut. Vücut degeni bu bir nesnenin barlığı. Oruslar aytkanday bıtıyor dep koyut. Barlık. Mına oşol barlık vücut degen söz. Törtkö bölünöt. Tört tür vücut bolot. Birincisini vücut ayni dep atalat. İkincisini vücut lafzı, anan üçüncüsü vücut katbi, dördüncüsü vücut zihni bolat. Vücut ayni dep en birincisi janağı bu dört bölüktün en birincisi vücut ayni, bu bir nersenin özü, dal özü, predmetli özünü vücut ayni dep koyot. Al эми vücut lafzı degeni biz oşol predmetli aytuubuzdu vücut lafzı dep koyot. Vücut katbi dep mına oşol predmetli жазгандыгыбызды vücut katbi dep koyot. Üçüncüsü vücut zihni degeni bu bizdin zihnimizdeki oşol nersenin barlığı bolat. Misalga ayta keterik. Misalga vücut ayni degende ot. Misal vücut ayni ot. Ot emne? Ot küygüzүүчү, bardык nersени talkalooçu bir zat. Ottun özü oşol. Al эми vücut lafzi degeni oşol ot degen sözdü biz ne kılabız? Ot dep mına men aytkanday aytabız. Mına vücudi lafzi dep koyot. Vücudi katbi dey turgan bolsok, mına oşol ot degen sözdü alabız da tetiratka mına ot dep emne kılabız? Жазабыз. Al эmi vücudi zihni degeni bul oşol ottun bizdin nemizde, bizdin zihnimizdeki ot. Ot emne ekendigi bizdin zihnimizde, mındaç aytkanda bizdin flash kartabızda saktalgan ottun nemesi. Mına uşul dört nerse var. Uşul dört barlıktın birincisi dal özü. Predmet özü dedik. Ot özü. Alemi ikinci, üçüncü, dördüncüsü oşul birincini körsöte turgan, birincini dalalat kıla turgan sözler gana. Nerseler. Bular al özü emez. Ökönün ortasında ayırma. Üçövi bir bolup kalat. Jada vücut ayni özünçe turup kalat. Vücut ayni predmettin özü. Jakşı esingizlerge saktаңыздар. Vücut ayni predmettin özü. Alemi biz vücut lafziviz, janağı til menen ot degen sözde aytkandыгыбыз bu ol predmet emez. Ot özü emez. Bu ottu körsötүүчү bir söz. O жазсак, oşo ottu körsötүүчү bolot. Zihnimizdeki nerse oşo çagılgan bizdin flashkartabızdagı nerse dagı ottun al özü emez. Emne üçün? Emne üçün al özü emez. Ankeni egerde biz ot degen sözdü süйлөгөндүгүбүз dal ot özü bola turgan bolsa anda ot dep aytkan кезде bizdin oozubuz kүйüp kalmakta. Sebebi ot küygüzүүчү zat. Talkalooçu zat al. Je ot dep жазганыбызda жадаң barak kүйüp kalmak ele. Sebebi ot küygüzüş gerek. Je ot degen janagı bizdin zihnimizdeki nerse meyibizdi küygüzüp koyuşur kerekeli. Biroq bul ökönün ortasında emne var eken ayrımachılık var. Bul üçövi hiç kaçan vücut ayni bola albayt, predmettin özü bola albayt. Mına uşul siyaktуу ele Kuday Taala'nın
Emnesi var? Kur'an Allah Taala'nın ezelki sözü. Al ezelki sözü. Al kalami nafsi dep koyot. Al ün emes, tıvış emes, tamga emes. Al müçölөрдөн kelip çıkbayt. Ошундай түшүнүш керек. Бул Кудай Тааланын өзүнүн сөзү. Буга таң кала турган нерсеси дагы жок. Себеби азыр көптөгөн нерселер бар. Көптөгөн нерселер бар. Биз үнсүз, мисалга өзүбүздүн нафсибизде кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да, эми калам нафсиси эмне, сөз болгондон кийин ал сөзсүз түрдө тамга болуш керек, сөзсүз түрдө тыбыш болуш керек, үн чыгыш керек дейт да. Бирок андай эмес. Кээде биз өзүбүздүн оюбузда, жүрөгүбүздө өтө көп нерсени сүйлөп коебуз. Бирок бир тамга да чыкпайт го, бир үн да чыкпайт го. Мына ушул сыяктуу эле Кудай Тааланын дагы калами нафсиси бар. Чыныгы сөзү, ал үн эмес, тамга эмес бир сөзү бар. Ал эми биздин сөздөрүбүз, биз мына Куранды сүйлөгөнүбүз, биз Куранды жазганыбыз, булар ошол Кудай Тааланын нафси сөзүнө, жанагы тамга үн болбогон сөзүнө көрсөтүүчү, ошонун маанисине далалат кылуучу сөздөр гана. Мына ушинтип түшүнүш керек. Булар өзү эмес. Ошондуктан эмне дейбиз? Куран Аллах Тааланын эзелки сөзү, ал жаралган эмес. Биздин Куранды окуганыбыз, жаттаганыбыз, жазганыбыз маклук. Анткени булар биздин амалдар. Биз маклук болгон соң, биздин амалдар дагы сөзсүз түрдө эмне болот? Маклук болот. Болгону булар Аллах Тааланын эзелки сөзүнө эмне кылышат? Далалат кылышат дейбиз. Мына ушундай калам нафси, калам лафзини эмне кылышыбыз керек? Ажыратышыбыз керек. Бул эч качан ал боло албайт. Бул тууралуу биздин улуу алымдарыбыздын бири Фахрул Ислам Баздави рахматулла алейхи минтип айткан. Абу Юсуфтун минтип айткандыгы туура жол менен жеткен дейт. Сахих чынжыр менен, туура дурус чынжыр менен бизге чейин жеткен дейт. Абу Юсуф мындай дейт экен: "Мен Абу Ханифа рахматулла алейхи менен Кур'ан маклукбу, же маклук эмеспи деп дискуссия кылдым" дейт. Бир топ убакытка чейин мени менен анын ортосунда ушул маселеде дискуссия болду дейт. Натыйжада экөөбүз бир пикирге келдик дейт. Ким Кур'анды, калам нафсини, жанагы Аллах Тааланын эзелки үн болбогон, тамга болбогон сөзүнү жаралган деп айта турган болсо, ал адам эмне болот? Капыр болгондугуна пикирлеш болдук дейт. Капыр болгондо шек жок. Пикирлеш болдук ушул маселеде дейт. Экөө теңиз. Буну немедеги дагы келген. Ал Асма ва Сифат аттуу китепте дагы бул келген. Бул маселеде Муътазила агымы менен Хашавилер кайчы пикирде болот. Хашавилер менен ким? Муътазила агымы. Хашавилер жөнүндө өтө жокоруда айтканбыз. Хашавилердин ишеними боюнча биздин Куранды сүйлөгөнүбүз, аны кыроат кылгандыгыбыз, тамгалар, тыбыштар жаралган эмес дейт. Булардын көз карашы боюнча булар маклук эмес дейт. Булар ушундай эсептейт. Бул пикир өтө чоң жаңылуу болуп эсептелет. Анткени тамгалар, тыбыштар эч качан эзелки эмес. Качан алиф деген тамга эзелкиби? Же кийин Кудай Таала жараткан нерсеби? Алиф деген мына биз алфавиттик тамгалардын алиф менен башталып, я менен бүткөн алфавит бул жаралган, бул кийин пайда болгон нерсе, бул эзелки эмес. Эгер андыктан биз эзелки дей турган болсок, өтө чоң жаңылышка барабыз бул тамгаларды. Себеби биз жокорку сабактарда айттык, "Ва кана Аллаху алам якун шайун маху". Кудай Таала бар да, аны менен бирге эч нерсе болгон эмес. Тек гана Кудай Таала болгон. Анда тамга, тыбыш, үн деген, сыяк деген сөздөр болгон эмес. Эч нерсе, эч бир маклук болгон эмес. Ошондуктан урматтуу окуучулар, бул айткан сөздөрү өтө ката. Жана экинчиден, жана дагы бул нерселер жокоруда айтканда биздин амал, биздин амалдар биз сыяктуу эмне болот? Сөзсүз түрдө жаралган болот. Ал эми Муътазила агымынын ишеними боюнча, алар айтат, Аллах Таала башка нерседе жараткан сөзү менен сүйлөөчү дейт. Өзү сүйлөбөйт, ошол сүйлөөдү башка нерседе жаратат, ошол аркылуу эмне кылат? Сүйлөйт дейт. Башкача айтканда, периштеде, же пайгамбарда, же даракта жараткан сөзү менен сүйлөөчү дейт. Муна ушул жогоруда айтканыбыздай эле, бул да эле өтө бир ката сөз. Курандын жаралган эмес, же жаралган деген ишенимди Ахли суннат менен Муътазиланын ортосунда талаш тартыштар өтө көп болгон. Мына ушунун негизинде. Өзгөчө Харун Рашид рахматулла алейхинин доорунан кийин анын уулу падышалыкка, халифа Маъмун падышалыкка келип калган кезде, мына ошол Маъмун аттуу падышанын доорунда, халифанын доорунда өтө чоң фитна болгон. Ахли суннатты карманган көптөгөн аалымдар
ошол доорда Куранды махлук дебегендиктен өлтүрүлгөн. Жана туткунга алынып азапталган. Алардын катарында бардыгыбыз билебиз. İmam Ahmad bolgon, İmam Şafii rahmetullahi aleyhimeler bolgon. Mına oşol Halifa Ma'mun'un doğrunda. Bul kişi oşol biylike kelgen Halifa Ma'mun padişah bolgon kezde bunun akidası janagı Mu'tazile agımının akidasından bolgonduktan Mu'tazile agımını öte koldogonduktan ulu ahli sünnet vel cemaatın alımlarını bular azaptaşkan. Oşol doğruda. Abu Hamid Gazali rahmetullahi aleyhi özünün Al-İktisad fil İtikad degen attı kitabı var. Mına uşul emgeginde İmam Şafii'nin parasattуулугу menen uşul zulumdan kutulgandığı turalı tömönkiçe keltirgen. İmam Şafii'ni padişanın janıga çakırışat. Ağa şart koyuşat. Je Kur'an'dı mahluk deysin, je senin jazan ölüm degen şart bolat. Je mahluk dep aytışın kerek, Mu'tazile agımı siyaktı, je senin jazan aytpasan ölüm deydi. Oşonda İmam Şafii rahmetullahi aleyhi özünün 4 mancasına işaret kılat. Şunda parasatlı adam bolgon, şunda hikmatlı, şunda akılman adam bolgon, mına uşul 4-övi mahluk dep 4 mancasına şunu tip işaret kılat. Alar, jadağı Mu'tazile agımı padişalar, alar bardığı oylap kalat. Bu İncil, Tevrat, Zabur, Furqondu mahluk jep aytat dep İmam Şafii'ni boşatıp yedi. Negizinde İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyhinin bu işara kılganlığının negizgi tüpkü maksatı emne olgan? Janağı 4 manjam mahluk degen. 4 kitap emes, Tevrat, İncil, Zabur, Furqon emes, 4 manjam mahluk degen. Alara şontip alar tuğra emes düşünüp alıp İmam Şafii'ni boşatıp yeyişet. Ankeni İmam Şafii rahmetullahi aleyhi Kur'an'ın mahluk emes ekenligine işengen adamlardan bolgan. Bunu İbn Kasir rahmetullahi aleyhi İmam Şafii'nin mintip aytkanının sılka kılıp aytkanda İbn Kasir rahmetullahi aleyhi. Kur'an mahluk emes. Kim Kur'an'da mahluk dep aytsa kapır bolat degen. İbn Kasir keltirgen bol sözdü. İmam Şafii'nin Divan attığı emgeginin keltirgen sılka kılıp. Gördüңүздөр, ушул жерде İmam Şafii 4 nerse mahluk degeninde maksatı emneken 4 manjası eken, 4 kitap emesken. Dağı bir okuyana ayta keteli. Al ошол Halifa Ma'mun'un doğrunda. Ahli sünnet vel cemaatты karmangan İmam Abdülaziz el-Maki rahmetullahi aleyhi jana Mu'tazile agımından bolgon Bishrul Marisi'nin ortasında diskussiya bolgon. Oşol jerde eger sen Kur'an'da mahluk dep aytsaң, jıyıntıkta tömönkü 3 nersenin birini aytkan bolasың deydi. En birincisi Allah Teala Kur'an'da özünün nafsinde jarattı degende. Je uşunday deşin kerek. Je bolosum ekinchisi Allah Teala Kur'an'da özünçe bir nerse kılıp jarattı deşin kerek. Je bolosum Allah Teala Kur'an'da başka bir nersede jarattı dep aytışın kerek deydi. Degende Bishri Marisi aytıp aytat. Allah Teala Kur'an'da başka nerselerdi jaratkan siyaktуу jaratkan dep жооп aytat. Başka eçteke dep жооп bere alбай kalat. Jıyıntık bolboy kalat. Oşonda padişah kayrılıp Abdülaziz rahmetullahi aleyhi'ge, Abdülaziz Maki'ge kayrılıp aytat. Bishir жооп bere alбады deydi sizin soruğunuzga. Sen özün bul meseleni özün çeçmede berçi deydi. Oşonda Abdülaziz Maki rahmetullahi aleyhi mıntip aytat. Eger Allah Teala Kur'an'da özünçe jaratkan bolsa bir predmet kılıp, anda mümkün emes deydi. Antkeni Allah Teala жаңыдан payda bolgon nerselerge orun emes. Özünde jaratkan dep aytsak, anda mümkün emes deydi. Sebebi Kur'an Teala cisim emes, dene emes, al başka nerselerge orun bolboyt deydi. Mümkün emes anday deydi. Eger Allah Teala Kur'an'da başka nersede jaratkan dep aytsa, anda oy жүгүртүп karaganda Allah Teala başka mahlukta jaratkan ar bir söz Allah'ın sözü bolup aytkan bolot. Mesela liboy adam söylese Allah'ın sözü degen söz jıyıntık çıgat deydi. Bul da mümkün emes deydi. Ankeni adamların sözü Allah'ın sözü emes hiç kaçan. Üçüncüsü, eger Allah Teala Kur'an'da özünçe kılıp jarattı dep aytsaң, anday aytууң da mümkün emes deydi. Ankeni süylөөчү menen gana bolot. Kaalooçu menen, ilim alım menen bolgonu siyaktуу deydi. Süylöy dep aytуу bul akılga sıybayt. Kantip süylösün. Kim süyleyt? Süylөөчү süyleyt. Özünçe bolboyt hiç kaçan. Bul aytkan nerselerimiz, hormatly okuşular. Bul aytkan nerselerimiz mümkün emes bolgonduktan kalam Allah Teala'nın sıfatı ekenligi ne bolat? Dana bilinip kalat. Kalam bul Allah Teala'nın ezelki tamga emes,
ünemez bir sıfatı. Ahli sünnet vel cemaatın jana başka köptөгөн dalilleri var. Эми алар тууралуу акыйда китептеринин шархтарына кайрылсак болот. Мисалга айтсак, биздин заманыбыздагы өтө улуу алымдардын бири Саид Фуда рахматулла алейхи өзүнүн Аш-Шархул Кабир аттуу китебинде, Тахавиге жазган китебинде өттө сонун кооз кылып ушул маселеди чечмелеп берген. Мына ошол жерге кайрылсаңыздар, иншалла келечекте окуп, мына ошол же болбосом келечекте ошол китепти окуй турган болсок, ошол жерде калган далилдерди дагы көрөсүздөр. وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله تعالى لا كلامهم. Sözme-söz qotarıp alalı birinci. Allah Teala Kur'an'da Musa jana başka paygambarlar, Allah'a Allah'tan salavat salam olsun, Firavun jana şeytan, Allah'a Allah Teala'nın kargışı olsun, tuuralı okuya kılıp eskergenliginin bari Allah Teala'nın alar tuuralı kabar bergen sözü. Allah Teala'nın sözü jaralgan emes. Musa'nın jana andan başka jaralgandardın sözü jaralgan. Kur'an Allah Teala'nın sözü, jaralgandardın nesi emes? Sözü emes dep jatat Abu Hanifa. Bu söylemde Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi eki tuğra emes akidaga жооп aytıp Allah Teala'nın sözünün ezelkiligin dağı bir jolu bekitip aytıp jatat. Kulağımızga kuyup jatat. Korgoşunda eritip kuyganday kulağımızga kuyup bekitip jatat. Kuday Teala'nın sözü mahluk emes, mahluk emes, mahluk emes dep. Birinci ağım, bir ağımlardan işenimi boyunca Kur'an'ın bir bölügü jaralgan, bir bölügü jaralgan emes deydi. Demek Kur'an'daki mahluklardan atları, sıfatları jana alardın kabarı jaralgan. Mesela Musa aleyhisselam söyleyip, Firavun söyleyip, mına oşolu jaralgan deydi. Bu işenimdin tuğra emesliginde ne yok? Şek yok. Bu ayağı kata söz. Mına oşonduktan Abu Hanife rahmatullahi aleyhi ne dedi? Allah Teala Kur'an'da Musa jana başka mahluklardan okuyasını eskergenligi Allah Teala'nın ezelki sözü. Allah Teala ezelteden Musa aleyhisselam'ın jana başka mahluklardan kelecekte emne dep aytarın bilip, anı özünün ezelki sözüne dalalat kılıuçu Arap dilindeki Kur'an kılıp düşürgöndüğü ne kılgan Abu Hanife bayandagan bol kitepte. Ezelteden bilgen, kelecekte Musa aleyhisselam şunday deydi. Ana ezeltekten Allah Teala dagan aytıp koygan. Ezelteden vakti saat kelgende Musa oşol sözü aytkan. Bu Allah Teala'nın biliminin toluk ekenligine dalili. Bu жерде ne dedik? Kur'an Allah Teala'nın ezelki sözü. Musa aleyhisselam jana başka mahluklardan sözü ne deymiz biz? Barlığı jaralgan. Kelecekte Musa aleyhisselam oşol sözü süylөгөндүгү, Musa törölüp, ösüp, paygambar olup süylөгөндүgü al mahluk. Birok Kur'an'da alar tuuralı berilgen kabar bu ezelki söz. İkincisi, Mu'tazile ağamının işenimi boyunca uğuçsuz kabar berүүnü danışmandıkka taandık kılууга bolboyt deydi. Mındayça aytkanda uğuçu jok bolsa, ekinci jak jok bolsa, Kırgız tilinde aytalı. Ekinci jak jok. Mına sizler jok bolsoңар, okuuçular jok bolsa, men kayrılıp süylöp jatkandygym bul danışmandyk emes deydi. Mınday bolboyt deydi. Başkaça aytkanda kabar berүү üçün ekinci jaktın bar boluusu zarıl deydi. Bul pikir de kata. Antkeni Allah Teala'nın kabar berүүsü tübölüktü. Sebebi Allah Teala'nın sözü ezelki, ezelkinin tübölükке kaluusunda ne jok? Şek jok. Baştalışı jok nersenin ayağı bolboyt. Kuday Teala'nın ulu atları, sıfatları, kemçiliksiz sıfatları bu ezelki jana tübölüktü. Bu pikirde bir misal menen düşündür ketsek bolat. Misalga, eğer bir kişi deydi. Eğer bir kişi bu jaşoodо bar neseler. Eğer bir kişi kelecekte törölü turgan baldarına kerez жазса, osiyat kılsa, ошол жерде жазат, катты алып алып жазат, аларга кайрылат, аларга насаат кылат. Улум сен мындай бол, сен тигиндей кыл, мындай кыл деп. Мына ушуну эч ким болбойт деп айта албайт. Мына ушул сыяктуу эле макулуктар жаратуудан мурун Аллах Таала алар тууралуу эмне кылган? Алдын ала айткан сөзүн эч ким болбойт деп айта албайт. Бирок вакыты келгенде эмне кылабыз ошону? Вакыты келгенде угабыз. Вакыты келгенде биз аны эмне кылдык? Эзелтеде айтып койгон сөздү жанагы Кудай Тааланын эзелки нафси сөзүнө далалат кылуучу араб тилиндеги тамгалар аркылуу биз угуп атабыз. Бул биздин технология өнүккөн доорда бул эч бир көйгөйү жок да, эч бир проблемасы жок.
Өтө бул жеңил. Азыркы технологияны карасаңыз, телефондар аркылуу, жанагы WhatsApp'тар аркылуу голосовой жөнөткөн, андай жөнөткөн, мындай жөнөткөн нерселерди биз изилдеп карай турган болсок, мында эч бир не жок, проблема жок. Бардыгы бул маселе оңой эле түшүнүктүү болуп калат. Алымдардын ортосунда экинчи маселе, ушул жанагы жокоруда Абу Ханифанын сөзүндөгү, алымдардын ортосунда Куранды хикая деп айтууга болобу же жокпу деген кайчы пикирлер бар. Азыр биз жокоруда карасак, Абу Ханифа хикая деп келтирди. Оболку алымдардын көз караштары боюнча Куранды хикая деп айтууга болот. Анткени хикая менен айтуу бул синоним. Айтасыңбы, хикая кыласыңбы, бул айтуу деген мааниси бар. Айтуу хикая кылуу бул айтуу дейт. Синоним сөз. Эки башка жазылган менен бир маани туюнтурат. Ал эми кийинки алымдардын көз караштары боюнча Куранды хикая деп айтууга болбойт. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жогоруда айткан сөзү ошол оболку алымдарыбыздын көз карашын кубаттаган. Бирок кийинки келген алымдардын көз карашы этияттуулук, урматтуу окуучулар. Этияттуулук, анткени оболку алымдардын доорунан кийин адамдардын түшүнүгү тар жана окшоштуктар аябай көп болуп кетти да. Мына ошол себептен Куранды хикая деп айтуудан не кылды? Тыйылып калды биздин дооруда. Wa sami'a Musa alayhi salam kalam Allah ta'ala kama jaa fi qawlihi ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa qad kana Allah ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alayhi salam. Musa alayhi salam Allah Ta'ala'nın kalamını uqqan. Bul turalı Allah Ta'ala aytdı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve kallamallahu Musa taklima. Nisa suresinin 164. ayetinde Allah Ta'ala ne deydi? Allah Ta'ala Musa menen ortomçusuz süйлөштү deydi. Bu ortomçusuz degen sözde koşup atam. Sebebi Nasafi rahmatullahi aleyhinin tafsirinde uşuntip gelgen. Çındığında Allah Ta'ala Musa çok kezde ele Musa jaralуудан murun süйлөөчү bolgon. Dep şu Abu Hanifa şunday süylem keltirip jatar. Bu sülemnin manisi Allah Ta'ala'nın ezelki sözünü dalalat kılıuçu sözdü 3 jol menen gana uguuga bolot. Koday Ta'ala'nın ezelki tamga ün bolbogon sözün 3 jol menen gana uguuga bolot. Bu turalı ıyık Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 51. ayatında Allah Ta'ala mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Allah ayan arqılı bir, C. O tosmonun artından, 2. C. Peygamber jönötüp gana, elçi jönötüp gana adam menen ne kılat? Süйлөшөт деген adamlar menen. 3 nerseni aytkan. Musa aleyhisselam Allah Ta'ala'nın sözünü dalalat kılıuçu sözdü ortomçusuz uqqandığı çındık. Bileyiz, Musa aleyhisselam ortomçusuz uqqan. Hiç kандай perişte bolgon emes. Bolgonu Allah Ta'ala Musa menen ayanca perişte arqılуу ne kılgan emes? Ya, süйлөшкөн emes. Ortomçusuz uqqan. Perişte arqılуу da bolgon emes, ayan da bolgon emes. Demek emnenin artından bolgon, tosmonun artından bolgon. Miwarail hijab bolgon bol süйлөшүү. Pardanın artından bolgon. Bul jerde tosmodon maksat kılıngan nerse darakta jaratılgan Allah Ta'ala'nın ezelki sözünü dalalat kılgan tamgalar jana ündör. Demek emne tosmo bolgon eken Allah Ta'ala'nın nafsi menen nafsi sözünü dalalat kılıuçu tamgalar tosmo bolgon. Kuday Ta'ala'nın tüp-düz janagı sözünü uguuga. Bul turalı Allah Ta'ala Kur'anda ne deydi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Felemma ataha nudiya min şati'il vadil ayman fil buq'atil mübarekati mineşşecereti ay ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Al jerge kelgen kezde deydi. Kut daragan jerdegi oң jagındağı daraktan ey Musa hakikatta men alamdardın egesi Allah'mın dep ün keldi deydi. Tafsiri Rozinin Kasas suresinin 30. ayatını açıp karasanızlar bolot. Demek ündün çıgıusu daraktan baştalıp Musa aleyhisselamның kulağına ne olgon jetken. Allah Ta'ala'nın ezelki sözün daraktan uğu ne emes? Mümkün emes. Antkeni Allah Ta'ala'nın zatının, sıfatının darakta orun alıusu mümkün emes nerse. Jana uğudun şartı ne boluş gerek? Uğu üçün ün jana tamga gerek. Allah'ın sözü ün menen tamga emes. Andıktan Musa aleyhisselamga uğulgan nerse al Allah Ta'ala'nın ezelki nafsi sözünün başka nerse. Al jogorуда aytkanыбыздай darakta jaratılgan Allah Ta'ala'nın ezelki sözünü dalalat kılgan ün jana tamgalar deydi.
Demek daraqta жаратылган сөздөр Musa aleyhisselamga ne olgan? Allah Taala'nın çınığı ezelki sözün uğuğa ne oldu? Tosma olgan bu yerde. İkinci mesele Allah Taala'nın çınığı ezelki sözün uğuğa bolağı je bolboybu. Kalam nafsini uğuğa bolağı je bolboybu degen mesele. Bu meselede ahli sünnet vel cemaatın alimlerinin ortasında kayçı fikir var. Birinci İmam Aş'ari rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca uğu mümkün. Mümkün deydi. Praktika yüzünde bolgan emes. Teoriya mümkün deydi. Huday Taala mucize katarında özünün peygamberine oşol nafsi kalamını uğuzusu ne deydi? Mümkün deydi. Biroq İmam Maturidi'nin köz karaşı boyunca uğu mümkün emes. Ankeni ünsüz nerseni uğu mümkün emes deydi. Al ünü yok. Tamga mesal. Bu iki alimnin ortasındağı, urmatlı okucular, iki alimnin ortasındağı talaş uğunun mümkün jana mümkün emes ekendiginde. Mümkün jana mümkün emes ekendiginde. Bu turalı bizden ulu alimimiz Alusi rahmetullahi aleyhi mintip aytat. İmam Aş'ari'nin rahmetullahi aleyhi Allah Taala'nın ezelki sözün uğuğa bolot dep aytusunun taragandığından maksat anı uğunun mümkün ekendigi. İş yüzünde Musa aleyhisselam anı uqqandığı emes. Praktika yüzünde uqqan emes deydi. Al emneni uqqan? Janağı daraqta Huday Taala özünün ezelki sözünü dalalat kılgan tamgalardı jaratqandığına arqılı uqqan. Ankeni çındap Allah Taala'nın sözün uğu ne emes? Açık, aykın, küçlü dalillerge karşı болады. Bu neme? Ruhul Maani attığı ne de kelgen? Tafsirde kelgen. Oşonduktan urmatlı okuçular Huday Taala'nın nafsi sözünü ne eken? Uğu mümkün emes, al tamga emes, al tıbış emes. Oşonduktan biz Huday Taala'nın janağı ezelki sözünü, kalamını mahluk debeybiz. Biroq bizdin жазганыбыз, bizdin jattaганыбыз, bular emne bolat eken bardığı? Mahluk bolat. Huday Taalam toğra işenimden ajratmasın, bardığımızga bekem iman, ıkhlas, insaf, tawfiq bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.